Salamatmısызlar? Salamatmısızlar qo'shilgan o'quvchilar? Qanaqsizlar, yaxshimi? Hozir 1-2 minut kutib turaylik. Meni qandaq yaxshi anglatamsizlar? Agar meni normal anglayotsanlar, meni kommentariyaga deb yozib qo'yinglarchi. Yani 1 minut kutib turaylik, yani bir necha o'quvchi vaqt qilayotgan bo'lsa qo'shilsin, 1 minutdan keyin boshlaveraylik. Bu video dars yozilib qoldi YouTube'da, shuning uchun agar vaqtda soat 2da kirib ulgurmaganlar bo'lsa, keyin kirib o'zlari ko'rib tinglab oladi darsni. Biz bugun birinchi variantni boshlayapmiz, matematika hisobotdan. Boshlayman deb vaqt soat kelmay qolganda bugun keldi vaqti. Rahmat, va alaykum assalom. Anglayapsiz deydi, yaxshi bo'pti. Shu undaq bo'lsa, hisoblarni meningda как обычно rus tilida, biroq tushuntirishim rus uyg'ur tilini aralashtirib so'zlayman-ku. Qanamsa vaqtida variant 50-94 ni boshlayveraylik. Birinchi hisobda deydi, какую часть развернутого угла составляет угол равный 45 градусов. Endi bu yerda bilishimiz kerak, yeyik bo'ling, развернутый угол deganimiz u 180 gradus. Shu vaqtda shu 180 ning 45 gradusi qanday bo'ligi degan ekan, biz 45 ni bo'limiz 180 ga. Endi 45 qisqartib etsak, qoldi 45 ni 45 ga bo'l, 180 45 ga bo'lib etsak, shu vaqtda birinchisi o'ng'ay, o'sha matematikalik savad degan o'ng'ay payt, agar sen logik kichkina berilgan durust tushunsan, bu yerda jih formula kerak emas. Endi hozir vaqtlarda qo'shyapti trigonometriyalarni. Shuningdimi bir jih formula kerak emas. Bu yerda в основном shu hisobning mas'ul hisoblarning logik durust tushunsanlar, kichkina matematikani sal-pal bilsanlar, o'zi chiqarib olsizlar. 15 dan 15 endi bu yildan tortib 120 hisob deb. Ikkinchi hisob. Agar hisoblarni tushunmagan savollaringiz bo'lsa, yozaveringlar, men qarab keyin sizlarga javob berayman. Va alaykum assalom. Agar bundaq bir ta'lim berilgan bo'lsa, bu yerda x qaysi oraliqda yotganini tepinglar deydi. Endi bu yerda qaranglar, tirnoqlar jiq bo'lgandan keyin sizlar bunda chiqasanlar bo'ldi. Birinchi sposobda qo'yaylik. Buni birni ko'chirib yozamiz. Birinchi birni. Buni ikkinchi birning oldida minus и просто bir tal tirnoq bo'lganki, bu yerda minus 1 deb yozamiz. Buni uchinchi birning oldida qarang, mayda minus bor, mayda minus bor. Ikki tal minus bo'lgandan keyin bu plus bo'lib ketib, menga plus 1 deb yozamiz. Eng oxirgi birni qaranglar, bu yerda buni tirnoqning oldida minus, keyin yana bir tirnoqni ochsanglar minus, yana birsini ochsanglar minus, shu vaqtda minus 3 qatim minus bo'lgandan keyin minus 1 qoldi. Oxirgi 2x ni ko'rib yetaylik. 2x ning oldida buni shul minus bor, yana bir qatim minus bor, shul 3 qatim minus bo'lg'ashqa bu 3 minus plus bo'ldi, biroq 2x ning oldida yana minus turg'ashqa bu plus bo'lib ketib, 2x qoldi. Endi birla o'zaro qisqarib ketsa mayda, qoldi 2x teng 8, shu vaqtda x chiqdi 4 bo'ldi. 4 degan endi 1 bilan 4 qaranglar, 4 oddiy tirnoq bo'lgan keyin 4 ga yaqinlashib kelamiz, biroq 4 ni olmaymiz degan gap. Поэтому ketdi. Bu yerda вообще 4 yo'q, 3 dim yo'q. Mayda 0 bilan 5 ning oralig'ida как раз 4 bor, shuning javobi D. Eng qo'shilayotgan o'quvchilarga ham bir qatim va alaykum assalom.
суалларыңлар болса езіп тұрыңлар, уялмаңлар. Üçüncü этап. Под зерновые культуры в фермерском хозяйстве выделена площадь 2500 гектар. На рисунке изображена круговая диаграмма распределения площадей под разные культуры. Площадь, отведенная под овес, равна. Ну, гектар бияданчы важный емес, гектар, поэтому нормально. Енді қараңа, овес бізді 54 градус құраштырды екен, мұны чемберінің. Біз білміз, бір чемберінің толығын меңіп шықсақ, 360 градус маңымыз. Шу вақытыда 2500 гектар у янның хәмісі. Янның хәмісі біз обычно процентлі аладық, бірақ бейді чембер берілгешке 2500 гектарға соответствует 360 градус дейміз. Овесқа бізге қаншылық дейді? 54 градус. Шу вақытыда бұл еді пропорция. Пропорцияның ішкі түрі ба, тоғыра вә натоғыра. Бейді бұлың қараңа. Бұлың қаншылық аз болса, шу вақытыда оның мәйданымы шүншілік аз болды. Шының үшін бұл бізде тоғыра пропорционал мықтарлар. Вә бейді X-ін теп үшін крест-накрест десекім болды. Иногда мәктеплерді мдақмы язды. То есть, как и есть, 2500 бөлінген X, тәң 360 градус бөлінген 54 градус деп, мәшедің X-ін чықырып асақ, пропорцияның құсеті бойынша 2500-ні көпейтіміз 54-ке вә бөліміз 360-ға. Сразу ноликлан қысқартып етелі. Так, мұны 0-лі кәтсім. 36 білен 54 нәнді 9-ға точно қысқырайды. Беше 9 қысқарты әлі, мәді 4 білен 6 қалды. Кейін яны 2 қысқартып әтсаңла 2 білен 3 қалды, оңайырақ. Әнді 250-ні 2-ге бөліп әтсаңла 125, 125-ні 3-ге көп әтсек 375 ба ма? Ба. Ответ А. Так, азырғы жағайымының түшініштік оқшайды, ешкім ештім сорма дейм. Молодцы, отличник вакенде бет сапла. Тет. Подбросили 2 игральные кости. Какова вероятность того, что сумма выпавших очков окажется больше 6? Әнді біз білміз мұны кубигімізді 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп 6 қырғы очкола езілді. Бір де қойелі мәйіні 2 болсын, мәселен мәйді 3 да. И от ақсыды мәні 4, 5, 6 ба, шу вақтыда бір кубикні ташлығанда любой сан бізді қанчы возможны события ба. Мәселен, 1 чықыш мүмкін, 2 чықыш мүмкін, 3, 4, 5 или 6 чықыш мүмкін. Шу вақтыда бір кубик ташлығанда сіледі максимально 6 возможны события ба, 6 вариант ба. Ес немләйін ұчы мұны. Мұш 6-ның бірісі чықыды, шу вақтыда 6 тал события болды. Әгер 2 тал кубик ташлысаңла, Уяны мұнда болды қараңла. Вообще мұны теория вероятность дегенне формулны ба, конечно, уяды. Ятылсаңла болды. Яки болмыз формулны чәрмісаңла просто езіп чықсыла. Мен бір қытым көстіде, әндікі дәрістеді, уже 2 тал кубик болса, паланчы тал события бал дейме. Шуақтыды қараңла. Какие могут быть события? Мәселен, бірінші кубик 1 чықыш мүмкін, ішкенші тоже 1 чықыш мүмкін. Пусть әр қачан бірінші кубигіміз 1 чықсын. Тогда ішкеншісі 2 чықыш мүмкін, 3 чықыш мүмкін, 4, 5, 6 чықыш мүмкін, дұрыс му? То есть бір кубик білен бізді 6 вариант бар. Допустим, әнді бірінші кубигіміз 2 чықсын. О вақты демейді 1 болыш мүмкін, 2 мен сокращендық 3, 4, 5, 6 деп язай. То есть бірінші кубик 2 чықса, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 деп опять 6 события. Мәйдім 6 события, мәйдім 6. Продолжаем. Мәйді ақырды 6 болыш мүмкін. 6 білен 6, 1, 6, 2. Есішіне аяқ шүкерменші, мен 5, 6 деймізді. В общем, бейдім 6 события. Мәйді 2-ні кенес қоя 3, 4, 5 и 6 білен. Шоқтыда по горизонтали 6, по вертикали тоже 6. Шоқтыда 2 кубикні ташлығанды бізді барлығы 36 события болыш мүмкін. 36 вариант болыш мүмкін. Әнді мұшының бізге кереге сумма выпавших очков окажется больше 6 дейді. Мұшының ағышысының бізге только
6-дан жих. 6-дан жих дегенки qo'shindisi 7 bo'lishi mumkin. 8, 9, 10. Qanchagacha bo'lishi mumkin maksimum? Ну-ка, yazinglar men kommentariyaga. 2 kubikni tashlaganda maksimum qancha ochko ola olasizlar? Конечно, 12 durust. Mening задержка bilan keluvchi ответlar mana shunga sal probellar bo'lib qoladi. Да, конечно, 6 bilan 6 ni olsak 12. 12 deganlar durust. 10, mayli 11 ni yozibdi, 12. Endi 7 chiqish uchun bu yerda аккуратно hisoblang, или в порядке убывания, или o'sish yoki kemish ritida yozsanglar, o'zinglar unutib qolmaysizlar-da sonlarni. Shu vaqtda 7 chiqish uchun bo'lish mumkin. Menga 7 ochko kerak. Kechirsizlar, 7 ochko. Onun uchun birinchisi 6 chiqsa, ikkinchisi 1 chiqishi mumkin, durustmi? Yoki bo'lmasa birinchisi 5 bo'lsin, vaqtida ikkinchisi 2 bo'ldi. Uchinchisi, birinchisi masalan azivatida 6, 5, 4 olsak, o vaqtida 3 bo'lishi kerak. Уже 3 ni olsak, уже qaytiladi. Shuning uchun endi 6, 1, 5, 2, 4, 3 dan naborot chiqish mumkin. Birinchisi 1, birinchi kubigimiz, ikkinchisi 6. Birinchisi 2, ikkinchisi 5. То есть qaytilmadi. Mayli 3 и 4. Shu vaqtda 7 ochko olmaysanglar, o vaqtida bizda mayli 6 tal события bo'ldi ekan. 36,6 mashak ketdi. Endi 8 ochko yig'ma desanglar, 8 ochko uchun bizga qanday bo'lishi mumkin? 6 da 2 bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa 5 da 3. Keyin 4 ni olsak, 4 da 4 bo'lib qoldi. Endi bo'lish bu yerda naborot miyotidi. 4 dan keyin 3, 5. Mana bunisi qaytlandi. Yoki bo'lmasa 2, 6. Shu vaqtda 8 ochko yig'sak, qancha qatim chiqdi ekan 8 ochko? 1 2 kechirishlaydi. 1 2 3 4 5. 5 ochko. 5 событий, то есть kechirishlar. 8 ochko bilan. 9 bilanchi. 9 bo'lish uchun 6 3 bo'lishi mumkin. Da, yoki bo'lmasa sразу 3 6 ni ostiga yozib qo'yish unutib qolmaydiganga. 6 dan keyin 5 ni olsak, 5 4 или 4 5. Bo'ldi shuni bilan. Bu yerda 4 talli событий bor ekan. 9 men salpatmidi, ладно. 10. 10 chiqish uchun bizda 6 bilan 4, 4 bilan 6 sразу, yoki bo'lmasa 5 bilan 5. Shu vaqtda 10 chiqish uchun 3 событий bor ekan bu yerda. Men не хорошо yozay, men biriga. 11 ochko elish uchun 6 bilan 5 или 5 bilan 6. Bo'ldi, boshqa variant yo'q. Ну и 12 ochko chiqish uchun 12 chiqish uchun только 6 bilan 6. То есть одно событие. Endi mushu событиялар bizga keragi, durustmi? Uni o'rischada благоприятные события deydi. Вообще, чтобы har qanday ehtimolni tepish uchun biz количество благоприятных событий делим на общее количество событий degan mushu вероятностьning главной формулasi. Shu vaqtda bizda общее событиядан возможно, все возможных событиядан 36. Shuning ichidan благоприятный bizga keragi tam uni 6, 5, 4, 3, 2, 1 qo'shib etsak 6 ga 4 ni 10, 15, 18, 21 chiqadi. 21 chiqsa, shu 21 ni 36 ga bo'lamiz. 3 ga qisqartirib etsak 7 da 12. Bu sal uzoqroq hisob bo'lib qoldi. Пятый этап. Маша и Аня, Яна, вероятность Акшайда, зайдя в автобус, увидели только 4 свободных места. Сколькими способами им можно
разместиться в автобусе. Бедный просто подбор. Қараңыз, 4 тал орындық болсын. 4 тал орын бар ішке. 3, 4. Mesela Маша birinchi kirib, bunu birinchi o'rinliq nimga stulchikga o'tirib olsa, Аня meyga o'tirishi mumkin-da. Mana birinchi действие Маша birinchi ustalni egallab olsa, u vaqtida Аня или 2 ga o'tirdi, или 3 ga, или 4 ga. Shu vaqtida shuningdan bizda 3 событие bo'ldi. Ikkinchi deb masalan Маша endi buni ikkinchi ustalga o'tirsin. U vaqtida Аня birinchi ustalga o'tirishi mumkin. Аня 3 ga o'tirishi mumkin yoki bo'lmasa 4 ga o'tirishi mumkin. Bundaq. Отдельно yezish kerak, men просто chaplashtirib yozayapman. Аня birinchida, Маша ikkinchisida edi первое событие. Маша o'z o'rnida o'tirdi. Mana shundoq deb qo'yaychi. Аня 3-chi o'ringa yoki bo'lmasa Аня 4-chi o'ringa o'tirsa, yana 3 tal событие chiqdi. Ну и продолжаем ashtaqla. Маша 3-chi stolga o'tirsa, u vaqtida Аня или 1 ga o'tirdi, или 2 ga, или 3 ga. Ya'ni bizda 3 tal событие chiqdi. Последнисida Маша dam yo'latchi deb aqsiq o'tirib olsa, u vaqtida Аня 1 ga, 2 ga, или 3 ga o'tirdi. Ya'ni 3 событие. Ну и все, endi shuni hammasini qo'shib etsak, 12. В международных соревнованиях участвует 240 спортсменов из зарубежных стран, 40 из Казахстана. Какова вероятность события того, что первым выступает спортсмен из Казахстана? Shu vaqtida Abekova формулу yazmay, количество благоприятных событий делим на количество общих событий. Qancha всего спортсмен bor. Endi bu yerda unda deydi, какова вероятность того, что қазақстандық спортсмен birinchi выступать qildi. Shuning uchun Qozog'istondan 60 odam участвовать qilsa, это количество благоприятных событий. Endi общий qancha desa, внимательно 240 emas, 240 chet eldan kelibdi. Shu vaqtida общий umumiy sportmenlarning soni 300 bo'ldi. 240 ga просто 60 ni qo'shibmiz. Qisqartirib aytaylik, 0 va аңli bermay chiqadi 5 dan 1. 5 dan 1 ni 10lik kasrga aylantirish uchun 2 ko'paytirib etsak, 10 dan 2 bundoqlarni yozib chiqadi. 0.10 dan 2 в общем. Nima teptish o'tirishlar qo'l bilan yozinglar, tushunmaganlar mening tushunishlik qilyapman sizlarga. Katta endi 7 ga mana bu jiq yozilgan hisob har qachon o'ng'ay hisob deb o'ylanglar. Shu vaqtida u ko'rslar действительно o'ng'ay. Birinchi tablitsada deydi, barliq 14 hisob bor ekan algebrada. Endi har bir hisoblar разный bo'lg'achqa, bir hisoblarga 1 ballni berdi, какой-то hisoblarga 3 ballni, masalan 12-chi bilan 14-chi hisoblarga 2 ballni berdi. Endi buni eng красивый hisob berdi o'tganda 3 ball berdi unga. Ikkinchi tablitsada deydi, shu ballarni qo'shimiz agar, bu endi sizlarning so'ru so'zlaringlardagi 11 ballni tuvan olsanglar 2, buni 11 bilan 13 ni oralig'ida olsanglar 3 и так далее deb berilgan. Shu vaqtida Kirill deydi, algebradan buni hisoblarni durust chiqiribdi. 4-chi hisob dedi u, молодец. 4-chi hisobni durust chiqiribdi. 5-chi hisobni 7 ni 2, 10, 12, 13, 14 deydi. Mana bu hisoblarni durust chiqqansa, qandaq baho oldi. Endi buni men demasam o'zinglar chiqaringlar, конечно. Просто buni ballarni qo'shib chiqamiz. 1 + 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12. Oy, durust olmadimmi? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 dan. 13 ball oldi ekan. 13 ball olsa, otsenkasi uning 3 ga. Shu vaqtida C. В таблице приведены итоговые баллы учащихся 2 класса по математике deydi. Endi bu yerda тоже tablitsa berilgan, biroq bu yerda nima tepinglar deydi, modusini.
Moda degani sizlar 5 или 6 sinfda o'tgandinglar. Moda degan so'zni o'zinglar tushunasizlar. Eng jiq qaytilinadigan narsada, durustmi? Masalan, hozir moda bir iPhone какой-то там tutish, durustmi? Или я не знаю, moda hozir hammasi qizil ko'ylak kiydi degandek. Biroq matematikada moda desak, тоже eng jiq qaytilinadigan narsa. Shu vaqtida san. Количество баллов deydi. Buni количество ballovga и тут число учащихся. Qaraymiz. Qancha odam eng jiq bo'lmaydi. Men число учащихся 6 odam 7 ochko, 7 ballni yig'ibdi. Shu vaqtida bizda mushu 1 2 3 4 5 tralala 12 degan sonlarning orasida eng jiq qaytilinadigan son 7. 7 soni 6 qitim qaytilandi. Shuning uchun javobi A. Ras, kimda bor deganga javob berasan вообще четкий bo'ladi. Kim qaysi yerdan qatnashadi, kim qaysi maldan. Men o'zim chelaklikdan boshla. O'zim biroq besag'ashda hozir. To'qqiz. Определите размер открытого бассейна объемом 32 кубических метра с квадратным дном, на облицовку дна и стен которого затрачивается наименьшее количество материала. Endi представь себе бассейн, durustmi? Siz qo'yay примерно. Buning endi asosi kvadrat deydi. Kvadrat bo'lganki 1 1 4 4 1 1 16. В общем, hammasi kelyapti. Hajm tepish uchun biz uzunligini, kengligini, egizligini ko'paytirdik. Buningdan 32 32 buni уже kamaytgan, потому что ko'paytimiz 32 emas. Durustmi? 16 16 ko'paytirsanglar, вообще 256 buni kamaytgan. 4 4 7 8 32 kelyapti. Shu vaqtida mumkin bizda A, B или C уже buni 32 metr kub degan hajmga 2 ответni qisqartiryaptilar. У вас уже вероятность правильного ответа увеличивается. Endi qaysi durust? Ya da bizga keragi наименьшее количество материала. Просто ko'rib chiqaylik. Masalan, birinchisiniki asosi 1 egizligi 32 bo'lsa, bizga endi deydi размеры на облицовку дна. Endi mushu basseynga biz kafel qo'yamiz kerak. Kafel qo'yganda endi не знаю, sizlar shu kichik undaq stroymaterial ishni olmaysizlar. Но вообще agar bir yerni bo'yaymaysanglar или bundaq kafel chaplamaytsanglar, sizlar har qachon so'raydi, какая площадь у вас deydi. Shu vaqtida biz hozir nima tepishimiz kerakki, buni basseynning maydonini topaylik. U бассейнның asosiy kvadrat, поэтому S там давайте S kvadrat deb qo'yay. Plus buni 4 tal stenkasi bor. U 4 tal stenkasining bir qiri опять buni A deb qo'yaylik, потому что o'xshaydi. Egizligini B deb qo'yish, shu vaqtida bir tik 4 bo'liqning maydoni A B bo'lsa, undaqdan 4 bor, 4 A B bo'ldi. Endi shu formulaga просто ham ответni ko'raylik. Ответ A. Kvadratda deydi. 1ni 1ga ko'paytsak 1 plus 4 ko'paytirilgan A ko'paytirilgan 1. 1ni 32 ko'paytsanglar 32. Voy, 32 ni 4 ko'paytsak 128. 1ni qo'shib etsak 129. Надеюсь, durust chiqadi. A va B'ni ko'raylik endi. B'ni ko'raylik. 4 7 4 16 plus 4 ko'paytirilgan A, shu 4ni olaylik, 16ni еще 2 ko'paytirib etsak 32. U chiqadi 30 48. Y qoldimi? Y. Ishkanchga 4 kvadratniki va 4 ko'paytirilgan 16. 16 ni 4 ko'paytsak 64. 68. Va ko'ryapmiz qaysi eng kichikka наименьший degan B. И вообще на будущее qaraveringlar. Любой narsa наименьший bo'lish uchun maydonlari sonlar bir-birisiga yaqin bo'lish kerak. Masalan, mayli
4-4 өзара немесе разница азырақ. Мәді 1-1 мәді вообще 32 разница большая, и поэтому мәйдан мы чықпыки қалды. 2-8 бияды ма әнді бұйық қарған чықарақ. Рахмет. Башлай давамлаштырайлы. Нет комментарийларын оқып, нет есап қарадым. Ой, красивый график берілген ке. Бияды немдейді шіктал банк ба. Альфа банк пен бета банк болсын. Әнді, әгер бірінші банкқа 2 миллион ақшы салсаңа, бір жылден кейін 2 миллион 160 мың ақшы алсын әке. Шікінші банкқа 1,5 миллион салсаңа, 1 650 мың нем қылды ке. Өсіді ке, в общем. Şu vaqtada biz годовой процент прироста в банке А тапады. А банкы бізді бір жылғы қанша процент ақшымызны қосып берді. Оның үшін 2 миллион деген 100%, әні мұны миллионлар білен не очень, поэтому давайте мұны 3 ноликларын қысқартып етелі өзара. Ештім өзгемейді, себебі мәселен бірні 2-ге бөлсаңа или мыңны 2 мыңға бөлсаңа одно и то же ғой. Поэтому мұны ноликларын хоп-хоп қысқартып еттік. Жоқтады 2 мың о біздің бешедік дәсілеп кесаған ақчымыз, о 100%. Бір жылдың кен 2 мың 160 бопты, şu vaqtada бізді бір жылды 160 теңгеге өсті деген. Жоқ, 160 мың, конечно. Но упрощенный вариантта біздің надбавкамыз 160 шықты. Ақчының әмісі бізді қанша 2 мың болды. Şu vaqtada 160, 2 мыңның қанша процентін тепіш үшін, ну, P1 да қойы, P1 процент первого банка. И көпейтіп етелі 100%-қа қанша шығыды кемейді. Мұны 3 нолик білен, мұны 3 нолик келсе, 8%. Жоқтыды бірінші банк бір жылда 8% қош бұрады ақчыны. Шкенчі банкыда 1,5 мың, болған дұрыс, 1650, жоқтыды 150-ке өстем. Мәді 1500 вә 100% көпейтіп етсек, 2 ноликны қысқартайлы, в общем, 10%. Бірінші 8, шкенчісі 10. Қошсаңа 15 әмәс. Шкісі бір-бірісіге тәң деген тоже хата. Шкісін бір-бірісіге бөліп әтсек, 5-тен 3 көрелі. 8-ні 10-ға бөлсаңла, 5-тен 4 хата. А Б'дің жық дейді. 8, 10-дың жық әмәс. Ну и все. Ответ Е. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 и 30. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на 2 части, одна из которых квадрат. Найдите суммарную длину забора. В общем, тиктөт бұлны сыз қойы. Потому что прямоугольникті берілген. Бір тәріпі 25, бір тәріпі 30. Әнді бияды, янымдейді, хозяин мұдақ отырсын емес, кечусілер. Мұнда бір бөл қойды ке, так, чтобы бір тәріпі болды квадрат, 25-25, а бір тәріпі прямоугольник. Әнді мұшу заборны, забор қанчы метр болды дейді. Ну, фактически бізге бияген нем керек? Мұны тиктөт бұлынлықның периметрін тепішіміз керек. Периметр тиктөт бұлынлықта қойы. Плюс, еще мұны отырсыды мұны бір перегородка керек қой. Әнді бұл квадрат дегенке 25-25 болсын, понятный дело, мұны тәріпі 25 болды. То есть, тиктөт бұлынлықның периметрға и еще онтықама 25-ні қосып етішіміз керек. Бұл общий ұзындық шығыды. Қанчылық забор болыш керек. Тиктөт бұлынлықның периметрі вообще қиын есап. Оны, не знаю, 3-ші класста өтемсілер, 4-ші класста өтемсілер, или еще раньше. Это шкесіленген А плюс Б. Жоқты 25-ке 30-ны қошып, 2-ке көпейтіп, 25-ні қошып әтсаңлар, чықыду, 135. Ответ Б.
Вокруг прямоугольного поля площадью 4 ар, bir ар дегенде 100 квадрат метр, должны быть посажены деревья в виде полосы с шириной 10 метров. Каковы должны быть линейные размеры поля, чтобы площадь, занимаемая деревьями, была наименьшей? Наименьший болуш үчүн биз эмне дейбиз? Bir-birisiga yaqinroq bo'lishi kerak sonlar, durustmi? Shu chog'da площадь 4 ар. У 400 метр. 400 metrga qarang, hammasi kelyapti. 200 ko'paytsak 400 maydan bilmayman ko'paytirish kerak. Mayda 400, mayda 400. Ну давайте 25 ni 16 ga ko'paytib yetaylik. Убедиться. Вдруг u yer 400 emas 500 chiqib qoldi, shu qisqartib yetamiz. Shu vaqtida endi stolbik ko'paytsam ham bo'ldi. В общем, как удобно ko'paytiring. Men bu bundoq ko'paytay. 25 ni shuni yozib qo'yaychi. 16 deganimiz это 10 plus 6. Şu 25 ni 10 ga ko'paytsak 250 и 25 ni 6 ga ko'paytsak 30 и 150 da, 150. O qo'shsak тоже 400 chiqadi. То есть bu возможно ответlar kelyapti hammasi. Endi nim kerak bizga? Bundoq представьте себе, bu yerda biz шириной 1 metr, 10 metrов kechirsizlar. Uni kengligi 10 metr bo'ldigandek, mayga daraxtlarni tikib chiqimizga. Shu vaqtida buni uzunligi, tikto'dmoq uzunligi bilan kengligi qanday bo'lganda, buni maydan eng kichik bo'ldi deydi-ku. U eng kichik bo'lish uchun ben nima dedik? A bilan B bir-birisiga eng yaqin son bo'lishi kerak. Shuning uchun ruscha va vitse. Va alaykum salom. Yen qo'shig'anlarga. Так, это 13. 1 килограмм слив стоит 120 тенге. И это 0,4 стоимости 1 килограмма груш. Укажите стоимость 5 килограмм груш. Shu vaqtida 120 tenge deganimiz u 0,4 ga durustmi? Bunday yozib qo'ysam bo'ladi. 120 u что составляет deganga стрелочка сразу qo'ysizlar 0,4. 1 килограмма груш, то есть килограмм груш неизвестно. Bu yerda endi deymiz, bu qanday proporsiya? To'g'rimi, noto'g'rimi? Uning uchun deymiz, qanchalik jiq kilogramm olsak, shunchalik ақша jiq to'laymiz-ku. То есть bir tarafi o'ssa, ikkinchi miqdor тоже o'sishi kerak. Shuning uchun bu bizga to'g'ri proporsional miqdor. U yani x ni tepish uchun kres-nakres ko'paytib 121 ko'paytsak, понятное дело, и 0,4 ga bo'lib etsak, peshni vitayli 0 qo'shaylik, chiqadi 300 tenge. Bu 1 kilogramm nashpitning bahasi. U vaqtda 5 kilogramm nashpit, понятное дело, 1500. Berilgan ifodani 4AB ni A minus B, A plus B orqali ifodalanadi deydi. Shu vaqtida qaranglar. Buni A tiyetini ko'raylik. A plus B ning kvadrati buni ishki sonning qo'shimisining kvadrati qisqacha ko'paytirish formula bo'yicha birga yozib qo'yay отдельно. A kvadrat plus minus 2AB plus B kvadrat bo'ldi. Shu vaqtda biz ochimiz. Bu yerda A kvadrat chiqadi. Ikkinchi tirnoqni ichirsak просто минус А плюс Б bo'ldi-da, biroq buni A kvadratlar qisqarmaydi, поэтому вариант, когда birsi kvadratsiz, ну это birinchi darajasi, отпадает. Ну тогда B ketdi. Endi CDE ning yana yaxshi yeri testning ответlari bor, kerak emasini сразу sizlatdik. Ko'raylik, qaysi keldi. Masalan, C ni ko'rsak, bu yerda A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat bo'lsa, voy kechirsizlar, minus. Ikkinchi skobkani oldida plus turdi, значит, plus A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat bo'ldi. И, к сожалению, только наоборот kerak buni ABlar qisqara ketib kvadratlar qoldi. Поэтому plus точно bo'lmaydi deymiz. Minusni olaylik. Minus olsak mayda. Ладно, yozay. A kvadrat 2AB plus B kvadrat minus A kvadrat. Endi minus
плюс болып кетеді уже. Мені мейдікі мұны минус пен мұны минус. Шкябы плюс, кәчірсілер, минус b квадрат. Тырнақ нече еттік қошу? Вот, хорошо. Кәтті, мәйділім, кәтті, шкябы, 4ab. Дұрыс жауабы D. Қандық программны işletіп атсыз дейді. OBS Studio деген ба, аңызкен PDF аннотатор. Вообще, ішкісі ғой шо. Программны жық, қайсы оңай болсын işletсілер. Он беш. Bir yana endi kichkina forma bilishimiz kerak. Nima deydi? Куча щебня имеет коническую форму. Конус. Конус degan кулечек қой bizniki. Mana. Сразу siz qo'ying. Перевернутый просто. С основанием, радиус которого 4 метра. То есть мегчамыны арлық радиус. У 4 метрге. А образующий, енді ұйғырчы терминін яқшы білмеген кешірсілер, мұны образующий деген мұны қыры. Шуны біз L деп белгілейміз, у 5 сантиметрге. Мұшы вақтыда мұшы шебеннің немесінің типін дейді, хәжімін типін дейді. Вообще остроугольный болғанда математикада через интеграл это все шығырды формуласынан бішіңен қатымайық қой. В общем, әшеді 3-тен 1 деген коэффициент шығырды, 3-тен 1. Всегда мұны острый кончиклар болғанда 3-тен 1 болды хәжімді. Әгер цилиндр алсаңла, вообще цилиндрын бассам өтке, цилиндрның хәжімін тепіш үшін, вообще любой бір фигурный хәжімін тепіш үшін біз асасының мәйданын игізлік көпейтіміз. То же самое мәшеді, бірақ остроугольный пирамидкалар болсын, әшеді хәжімін тепіш үшін, мұны 3-тен 1 деген коэффициент пайда болды. Көпейтіміз асасының мәйданыға вә игізлікке. Әнді бізді конусның асасы чембер, чемберінің мәйданы пи r квадрат и игізлік h. Берілгенді қараңла, радиус бам, L ба, бірақ h жоқ. Мұны h-ны тепіш үшін әнді бізді геометрияда құда деген теорем Пифагора ба. Şu Пифагор теоремін işletсаңла, игізлік әрқачан тек бұлың білен түшінді ғой. Жоқты мәй тек бұлыңық 3 бұлыңықтың h игізлікін тепіш үшін L квадратын R квадратын егетілі. L квадратын R квадратын егетіп томырастыны асаңла, мәйді вайше универсальный треугольник қой, мұны бір тәріпі 5, бір тәріпі 4 болса, 25-ның квадраты 25-тің 16-ны ветсаңла 9, у чықыды 3. Әнді орны қойып чықайлайым. Жоқтыды 3-тен 1. Пині 3 деп еліңла дейді тақменен. Радиус квадрат 16, егізлік 3. Мұнла кетсі чықыды тақменен 48. Ну, я надеюсь, пи деген санын түшінсілі математикада. 3,14, андақ-мандақ кетеді бұл не периодическая бесконечная десятичная дробь дейді. О, қана чықыды саңа, чапсан дейді. Любой чембернің, әр қандақ чембернің ұзындық L-не, мұны L емес, башқа L, мұшы чембернің диаметрі бөліп әтсаңа, әр қачан 3,14 чықыды. Эксперимент чықырып еқала. Кішік тәқсі еліңа, юғанарақ тәқсі еліңа, ұзындығын өлчеп диаметрі бөлсаңа, мұшысан чықыды. Он алты. Bu hesaplarda nima ғой? Qancha figurka бар tipinglar deganda sizlar начинаете мындaq сызышқа. Мәселен, bir треугольник бар, ikki треугольник андaq. Причем bu yerda nima deydi? Равнобедренный. Тең тәрәплік. Ikki tarafı тең bo'lgan 3 бұлыңықтың qancha бар deydi. В общем, мындaq сызып 1, 2, 3, 4 ке мындағырақ юғанырғы бар ке деп сызып, кен аяқны сызып, кен мындақ сызып, кен қайны сыздым, қайны сызмыдым деп ойламай
ойлап keyin чаташмаш uchun мындай кылайлы. Муну ручкамды жөндөп алай. Давайте мындай эс коелу. Бир таллык 3 булмуктун канча талы бар? Бир таллык деген мана мунула дуруспу? Муну бир, только бир тал фигурканы кордогон. 1, 2, 3, 4 десек, 4, 4, 4, 4. В общем, бир таллыктын канча талы чыгат экен? 16 тал. Энди яны бизде двойнойлар болушу мүмкүн. Энди все-таки бир сыз коеюн, мындак двойной көрүнгөнбү? Двойной. 2 тал маленький треугольниктен жыгылган. Жыгдык уну өчүрүйтем эми. Анда двойнойдун канча талы бар? Аккуратно. Бу жерде эң муйими аккуратно чакырайлы. Караңдар, двойнойдун муну верхний, жукурдуки, төвөндүкү уже 2 тал. Кийин быкындыки и муну быкындыки. То есть муну бир ромбиктин ичинде 4 тал чыкты. Шундак эле бизде симметрично муну экинчи ромбикти тоже 4 тал чыкты. Уже 8. Яны бармы десеңер? Да, десеңер, мана муну жукурдуки, видите, двойной тоже. Мен мындак мышкамды көрсөтсөм билбейм, көрүп атамсыздар. В общем, муну жукурдуки менен төвөндүкүн яны караш турсаңар, яны 2 тал кошулду. Ошол вакытта двойнойдун 8 тал экен. Энди менин ручкам бар, өчүрүп жакшы. Тройной кыламайбыз, себеби эмне болмойду бу жерде. 3 тал треугольникти алсаңар, уже 3 булмук болмойду. Не то что равнобедренный, вообще болмойду. Яны кандак бар бу жерде. Бу жерде яны внимательно, аккуратно карасак, мындак жырактан карасак, мындак треугольниклар бар экен. Караңар, мында сыз коеюн. 1. Мана көрүп атамсыздар, бул канча талдыки? 1, 2, 3, 4 тал маленький треугольниктен. Унуңдун мушу 1, мен все-таки сызып атмайм да, маяктымы 1. Муну левый бок, верхний бок деген кичик тал болсо, муну мындак көрсөтсөм болот экен. В общем, нижнийден 1, 2, верхнийден 1, 2, мен жерден 4 тал чыгат экен. Ошол вакытта да 4 талыктын, мен немишке 8 эс койдум, кечирсиздер, муну 2-ни унутуп калмаңар деп өзүм жазбай калыптмын. В общем, менде 10 тал. Яны бармы? Бир карап кетейин. Так, вроде бы башка тик 2 тарапы тең 3 булмукту көмөт. Всё, убактыда ушуна 16, 10 и 4-нү кошуп атсак, вообще кыйын чыкты. 30 вообще. 30 дурус жарабы. 17. Стрелок стреляет по мишени. Вот это тоже yaxshi хесап. Он попадает в цель в среднем в 8 случаях из 10. Если стрелок произвел 3 выстрела, какова вероятность того, что первые 2 раза он попал в мишень, а последний раз промахнулся? Бишеде давайте найдем вероятность того, что он попадает. Вероятность попадания такой. Барлығы 10-дын 8 кытым попадает болса, значит, благоприятных событий 8, общее событие 10, шақтыда 0,10 это вероятность того, что бір атканда у немеге попадает в цель дегенге, мишень попадает. Уақытыда вероятность того, что не попадает, қараңыз, ішкісіні қошқанда 1,5 болуш керек. Ашыныңдын 0,8 вероятность того, что попадает болса, уақытта вероятность того, что не попадает, это 1, как 100% окшош, эйланган 0,8. Шоқтыда қалды 0,2. Энди мы стреляем 3 раза. Яблочко. Так, ясак коеюн. Первый раз он попадает, значит, вероятность 0,8. Второй раз опять попадает, опять 0,8. И третий случай, то, что он промахнулся, то есть 0,2. Энди математикада мындай термин бар, и дегени математикада, и дегени көпөйтүндө деген билдирди. Ошол вакытта вероятность того, что он первый раз попадет, и второй попадет, и в третий не попадет, это мушу 3 тахминандемде вероятностьнун көпөйтүндүсү.
Köpeytesek 64, 2 köpeytsek 128. Peşlegi karmaylı sırası 2 deymiz. 18. Bu yerda 20 hesap, endi burun 20 hesap bo'lgandan men пока что 20 hesapni chiqib ko'rsatyapman. Bunday edi bu yerda. Mundaq bir sanlar bor ekan. 2001, 2010 и так далее. Shu sandan qo'shib chiqiladi. Endi biz, конечно, vaqtimiz oz bo'lg'achqa, вообще kuchimizni жалко bo'lg'achqa nima qilamiz? O'ylaymiz. Qani chiqarsak o'ng'ay bo'ldi. Ko'ryapmiz, qaranglar. 2011dan 2010ni yeyversak, bundaq tirnoq ip qo'ysam kutim yemashaydi. Ishtim o'zgarmaydi. Sababi meyda plus, mey minus нормально. Aldi plus tusma. Shu 2011dan 2010ni yeyversak, qoldi 1. Shundaqla следующий 2009, 2008ni группировать qilsak, bu yerdan 1 qilyotidi. И мы видим, что закономерность har qachon 1 1 1. И oxirgisi 3dan 2ni yeyversak, тоже 1. Shu vaqtida bizga теперь надо определиться, mushtaq gruppadan mana buni 1 degan songacha maydondagi tirnoqlarning qanchaligi bor. Uni qanday topamiz? Onun uchun bizda qaranglar 2011 и так далее, и так далее, 2gacha olmaganda o'sha vaqt meshada qancha tal son borligini tepish uchun biz buni 2011dan buni лишний пока mayaqda отдельно turgan birni evitmiz. Shu vaqtda qoldi 2010. Shu vaqt mayda 2010 tal son bor. И ularni gruppa 2-2dan chiqqachqa 2010ni 2ga bo'lib etsak 1005 munda chiqadi. Shu vaqtida 1 degan sondan 1005 tal bor ekan. Всё, shu 1005 tal 1ga buni последний скромно отдельно turgan 1ni qo'shib etsak, bo'ldi 1006. Он 9, ya'ni весь ekranni занимать qilibdi buni hesab. Endi bu hesab qanaqa desam bo'larkan, nudный hesab. Nimaga desanglar, bu yerda мартышкин труд kerak bu yerda. Аккуратно, yomon аккуратно, внимательно ko'paytirib chiqishimiz kerak. Endi mening o'rnim oz bo'lgandan men mesha bo'lib chaplashtirib yozay. Maral deydi. Написала список продуктов и их количество. Значит, maralga 200 gram kolbasa kerak ekan. 2 kil pomidor и 1,5 kil tarxamak. Shu vaqtida mushu magazinning ichining qaysisiga borsa, eng oz ақша to'laydi deydi. Uni qanday qilsak bo'ldi? Uning uchun давайте buni приблизительно hisob. Bu yerda bunday приблизительно hisoblash ancha kelmaydi. Nimaga desanglar, qaranglar. Kolbasa masalan birinchi magazinda 1050, durustmi? Ikkinchisi 980 deb green magazinga ketib qolsak, zato greenda pomidor qimmatroq ekan. И tarxamak qimmatroq ekan. Shuning uchun bizga hammasining общий summarniy bahosi kerak. Ну, Астахжан, так, Астахжан mayda 1160 ga kolbasasi eng qimmati. Наверное, Астахжан kelmaydi deb turay, пока я точно не знаю. Точно не знаю, nimaga desanglar, а может именно shu durust kelib qoldi. Sababi bu yerda pomidor azanroq ekan, tarxamak qimmat ekan. Small qaraganda. Xo'sh, гадать qilmoq uchun hisoblaylik. 1050 dan 1 kilogram. Biz 200 gram olsak qancha to'laymiz? 1050 ni 200 gram 0,2 ko'paytsak, mayda buni 0,2 deb mayga yozib qo'yaychi. 0,2 ni 1050 ga 0 bilan buni ketib qolsa, 2 ni 105 ga ko'paytsanglar chiqadi 210. 2 kilogram pomidorni smolni olsanglar, 290 ni 2 ko'paytsanglar 400 и 180, 580 chiqadi ekan. Endi 1,5 kil tarxamakni smolni olsanglar 160, u 1 kil, yarim kil yana 80, shu vaqtda 240 chiqadi. Qo'shib etaylik, аккуратно 0, 2. Mayda qancha chiqadi ekan? 10.
Şoxda çıkıdı keçirslemeydi, onu birini köme kapmaz kurumna. 1030 tenge. U smoldiki baha. Green'ni göreli. 980 apet 0,2 köpetsanglar, 98'ni 2 köpetsanglar, 180, 196. Tatman beyada. Çıkırıp hesap çıkırıp yer kalsılar просто. Но endi bal kerek, ochko kerek, şunun üçün çıkırmız. 2 kilo pomidorunla 620, iymeydi 1,5 kilo 170. 170 еще 170'ni 2'ge bölüp etmez. Qancha bo'ldi? 85. Qo'shib etsek 255 da 255. Endi buni 3 sanni qo'shib olsanglar, men уже uyda tayoq chiqirib qo'ydimki, men mush hisobdan berdim. 1000 soat chiqarmaydi. 1071 bo'ldi ekan. Astqijanda yana 0,2 tushundingmi? Amalni qanaqa ko'paytib chiqsanglar, 1023 chiqadi ekan. Endi придется вам пока что мало поверить. Magnumda 1070. И axirgi Ken marketda Kenjixon qo'yday dedim, to'xtanglar. 975. И вообще, ну да. Durust, shu vaqtida eng azam bizga qaysi bo'layotidi? Mushu Ken market. 975 degan. Bo'ldi bu hisob bilan katta xudoylik. Oxirgi hisobimiz 2 трубы, диаметр которых 6,8. Требуется заменить одной площадь поперечного сечения, которая равна сумме площадей сечения двух данных. Найдите диаметр новой трубы. То есть, mana bir tal truba bo'lsin. Да? Площадь поперечного сечения degan buni trubani kesib o'tirib buni qarasanglar, buni фактически chambar bo'ladi. Shu vaqtida birinchisining diametri 6, ikkinchisining diametri 8. Endi ikkisini qo'shib, mana ikkita truba yasab qo'yib, все-таки-da, ikkisini qo'shib yeng truba chiqish kerak ekan. И buning тоже mushu площадь поперечного сечения buni maydoni, mushu ikkisining maydonining qo'shindisi teng bo'lishi kerak. Ashtaq bo'lish uchun 3-trubaning diametri qancha bo'lishi kerak? Abel bir hisobda chambarning maydonini pi r kvadrat deb yozdik. Endi radius bilan diametrning razницasi, radius deganda diametrning 20. Shu vaqtida nim deb yozimiz kelmaydi. Давайте сначала через радиус, keyin вернем диаметр. Или d qo'ysak ham bo'ladi, неважно, nima emas. Shu vaqtida hisobda deydi. 2 trubaning maydonining qo'shindisi 3-trubaning maydoniga teng degashga mushuni yozib oldik. Endi o'rniga pini tirnoq teshik сразу chiqarib olib r1 kvadrat plus r2 kvadrat deb yozsak, miyada nima bo'ldi? Pi r3 ning kvadrati. Pi la qisqarib ketsam, a kvadrat plus b kvadratdan c kvadrat o'xshash, bu опять nima bo'ladi? Почти как Pifagor bo'ldi, durustmi? Ikki sonning kvadratini qo'shindisi 3-sonning kvadratiga teng deydi. Qo'yib chiqaylik. Birinchisining radiusi 6/3 ning kvadrati. Plus 4. Вообще shuni yodlab oling, 3, 4 bo'lsa, mayda chiqadi 5 ning kvadrati. Ну ладно. R kvadratda qo'ying. 9, 16, 25. R kvadrat 25 bo'lsa, u vaqtida R3 teng bo'ldi просто 5. Biroq bizda hech kim radius so'ramadi, bu diametr so'rag'ashqa, diametr shikastsiz возвращаемся, опять bo'ldi 10. Bo'ldi, shuning bilan в общем mening so'zlashim bitdi, mening monologim. Kommentariyaga bilimlarni yozdinglar, javob berdim. Ko'mak qilgan bo'lsam kechirsizlar. Shu mushtaq subot kunlari endi Xudoy buyursa dars bo'ldi soat 2da. Kirib ko'rsanglar bo'ldi, vaqtinglar bo'lmasa keyin ko'rib olsanglar bo'ldi. Kommentariyga endi yozib qo'yinglar. Sizlarga математическая грамотность mushtaq общий bir variant chiqarib tushungan durustroqmi yoki bo'lmasa отдельно bir mavzularni mayli buni tushunmagan to'xtasanglar, ashlarni yig'ib, ash informatsiyani shuni qarab, ya'ni следующий strimlarni o'tkazman.
Всё, бопты убактыда. Рахмет диққатыңларга. Хош, саламат болуңлар.